ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ki dekat jong ke Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles menta kesengi thok ding jong ke santerik urumpang arajar arpuway. Kila penlong ye ke jingkenra ke bakindit kensan ha ki surok ha ke bakila yo abat ya ki kali private ki bala shu kamai bean ban shim kabu ya ke jingsange kamai ke baklempot sengi jong ki kali kamai hasor shlong bat ha ki wei de ki benta jong ke rilom khasi bat jentia. Nalor kata ki dekat jong ke Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles kila badru ya ki thuk arshaka baju tip kum ki rapido ki baju kit ye ki nonglet jinglet halor ka jingshim kabu ban o da ka dor ka barem ye ki nong shong kali tang na ka daw ka jingsange kamay jong ki kali ka bala kenjo menta syakasngi ka balay nagalyang jong ka seng kala ong bala da ka sorkar kamla banle AA Baro kinong niya kali kin pen pilot ya ki permit kali ki jongki bat makiru kin sami ban kamay lem kum ki kali private lamar ba kamdan kam satya ban sew ki khajna ba pher sha ka sorkar kani ka kenhon kala maham ting eru ya ki rewshim kabu balada ki dang yai peteng ban le ye kani ka kambean ka seng kanam kit khle ladami kano ka jingjia halor jongki ngayal tinan ye ngapoy pipi Hamar bangayeng ngalap ya kawai kesukti ka berangay kerendor bat ubriu. Ukli utau ubriu uang ba kitna lega idhar se Mutinagar. Uang 350. Masro umta tinggal asngat ba ngarpej ba ubriu ngapej ari ngal sulingo. Kum tak kesukti ka pandakador. Hamar kumtahi ngamut mi nakali ngamut keren yu. Hamar kumtahi tu ubriu uang toto 300 ne hoka. Hamar kumtahi ngamut bat itu beri orang ba kamai kuno ba kono kedor kamai kidan permit ban kamai to hamar kumtahi tu udah ong nga uang em uang ba kono ka ngidon naka apps dong karapido dong nga proof kidan proof uang em ngamdan proof le hamar kumtahi le uang tu beri uang ato colo uang itu beri uang colo tu ustad ustadi hamar bangan sendur ya to kaskuti ngamyo shu layak dibuat Kamar kumtahi de ngai kendu iba warnan bok ni dia ngakren i ngong kanu kedur ba kini sia kiskuti kila man kamai nang ni warnan bok ibat kan la ya keren kita skuti ngiyo bat ani la kanu telisuk kiskuti kumtahi te nakali yang jongiru ngi kerpan ba sarkar kali pej kariban syar bah tadi bro kami hap kan bakin le kumni kan mar pajba la sibul ada taksi mata pan live pasan phone nang ni Mutinagar nanti di ula so komplit ndai urang pidu pan live pasan phone ndan ba komplit tak kan ngi lo so ko wela da jai steng lanti da accident ye mono ban simrex ndan no simrex kata ada ladu benengi ap hang ni em itu try ba penya jong ka rapido di pawra tagi kot kislau dai napo Bangalore hadu mentar umpoi dan office sapo lapalang ring pawra tagi kot kislau pun sisya yang ngiru umpoi hadu mentar nadu san bajing ap hadu mentar ajan kendai baje kemudian bawan pen sisya ni te plus ta sekini ki kali private obang ibat hang ni ki bakamai sudah nang ni hanong mosong ro kisim hadu sauspa sanspa Siapa lapalang HT rukisim kumtai sanspa nruspa. Tewar kita kesi bakamai nani hanong mosong ban ai sanpor ki benut. Nre kini ki Torres hai kini ki private ye pat ki ai kini ki rapido ye. Sanpor sispa ye. Kemudian permit kemudian ye dah. Margi badan permit ni hapsiu kai ka ayu manlau senam ni hapsiu ka ka by tax wat ka pollution ru ni habra da wing lek kamai ka passenger tax baro ni habra ka fitness baro ka license ni hapun biang tengi badon kali ni hap susiu kai mereka kamai ngim yo tengi hap musu pendon kam hin adalah dia nomor bangin kamai ngim yo hok ta teng ka ya wat event
Tengin kamai singi, ni hap syong lai singi so singi hayeng. Tekatu ko bayang peniang nang ni sagoti men to syo ban kamai ro. Nregi private kamai sup ye kisim naki lalong ba ayo kan. Nagaliang kajungi kumga seng masin phone hi nagaliang gini ki members kajungi ki beron ni pok Thailand. Ani thu hi kalong ka ba sko sujer mo ba daki kali private kini kamai mat kunjuru kini ki rapido kiba ngilak wani kendur menai unity yang so bangin so ba ngan wan hang ni ru ngalayo jingtip so kini ka bagi volunteer jungi ni ki kali kini rapido ki yang layo authorized na bekerja kamai de hendrei maki ki yang ngimla menjumpa pemarkani di company na po Bangalore mo te hang ni po miglia jungi tingim tip tengah patang liwat tip na po na district transport officer na East Coast te kowe kolong ba mauru la jumpa kita ka basa wang ba kimdon authorized ba kin kamai kini rapido hang ni po ka jela jungi nomor ba ki kamdan permit ki kamdan hiru kam wada registration baki apply ru kamdai ba hak commercial kita ya ka private no nam ta ka personal use ka jungki te nakaliang ka jonga ngasu tentu ba nang ni sakmat madalap ikinu ki kali private ani ki rapido ba dangyai petang ye kejing kamai ke jungki ngani thu ipi lada jai ngin nondon ke jingki mo ba kunjuru ngan fi tentu ba nakaliang sarkar ba nakaliang ka police department abang ye kran mena hang ni ru baki police traffic yang ngimla ban le ye kamot lada hakasni baki ya ki kali commercial mantap lada filap ye kali private ba kamai te finle kumno pa mo hawam don ke kali commercial ndu fin ailat te kamot ngiru nakaliang nging pesang lada nakaliang ka police department ba nakaliang district transport kan ailat kumne ya kini ki private vehicles bakin apply as a commercial vehicle ngiru ngikloi banong ngin pa hukum no keleng ka bri new trap ne keleng ka state berkoi kini babok commercial vehicle ban selendar no ki permit jengki ngin ya kamai no private tang kata hi kiri ka ba nah tentu lada ka sarkar kamla ban le ban keleng ka police department and traffic branch especially lada kimla ban tek lakam hukum gini ngasudai banong lada kan sadon ka por bangiru ngin happen slur ya ki try kali berkoi bakin pa kamai no kini private selendar no ki permit jengki Andre gini barki kini ki company jangki kharpo ki bawan na sabar ke jala jangi kimbut monon kamai spa ki jat benri jangi nang ne kemangayo skau mentan ki ang na pris bajar ha yodo kisim san pau tungka na pris nang ne na po Thailand hapo laim khra si spa san pau kita ro de gini ki rapido te ko umpriang jangki kan ba me kan no dende kata te kata kalong ka ke ba pensosi ka ba ngi ka sang ngimla man pedang lada hendrai lada ka sarkar ban nakaliang ka police department traffic branch especially lada ki ailat be kumne ban nakaliang enforcement jong ka transport department enforcement kolong bala de kimne ye ngiru ngin hap ye simpik da kawi karai hapreng jingi ki mangin ya kamai no de kuli private ngim khuslai lada ka ki dor mphang kono ru ngin simpik da dor berem namar ba ndan an de bante mo ndi ka an menta har jaka ngi bayat an ngi ki commercial vehicle ngi yat an tengene tu ipi ka an ka don Riya kini kli bayat bean pada kemutaan kemudian kan kata ka digizing kli ke banding kong ngako man kli na kini ki ba penyatan mo ki ba enforce ya kalau la ne ki ba penyat ya ka andu ngako man kli kata mo komentan ru hi la ki jong ki hakmat jong pi karon we kli bruri ngai ti pi ta karpas don kawan man kamai mo karpas bala te kalau no mita ki baro kan kilang kalau no ki long matla te ki kli bayat bean ka an kalong matla bat yangi kili bayan pada kaan kadon te kani kalau kono silang ha kili dapat te kumta ngak tujur manang ni sakma ada nginang lap ya kum kini kiba sim kebu ha kani ke sinjam ka banginang sim ke jingi ki ngiman se ban hable da ka kamro kum ka private vehicle le ngani tu ep kalau kum ni ba lai ki private vehicle nang menta personal use ko jengki mo haswa bakin thit ya kaliru kidi mana penbiang wa degi jakaset la kram ke jakaset ru kimla ban registrari kali mo tekani district transport ane kat state transport kacungi kale ayu kan abangi metang mangisi ba kikali ba kamai ngani tu ipi ba khamdan te tangka fine ru lada ki fine pada ru kedi ban long har kum babiang kan namar ba menta kumngi ki taksi lada ka fail tangka permit ru san hajar lamdon license ru ngisa fine di babon ki benta mo teh hak pun kiliang lada ngimbiang kamu ngisa fine lot teh hak bakot pak ini tu ipi kini pada ki bomdon iye ngi kok bantik te menta kan nakaliang ke government ka fine kat no te kado kentang yawa ke bang kok ban kentu sasisin lada nakaliang ka sarkar kam sim khia ye kum kini tengiru man singin habya illegal no kan sadon hi ka por lada kam sim khia ngin habya illegal